«Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Учения. Күнекмәләр. Антитеррористические учения. Террорга каршы күнекмәләр. Антитеррористические учения. Террорга каршы күнекмәләр. ФСБ провела антитеррористические учения по обезвреживанию взрывчатки в администрации Иглинского района. Иглин районы хакимиятендә федераль хәвефһезлек хезмәте шартлаткычты зарарсызландыру буенча террорга каршы күнекмәләр үткәрде. ФСБ провела антитеррористические учения по обезвреживанию взрывчатки в администрации Иглинского района. Иглин районы хакимиятендә федераль хәвефһезлек хезмәте шартлаткычты зарарсызландыру буенча террорга каршы күнекмәләр үткәрде. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски».